Bok, ja sam Andreja iz Zagreba, ovo je moja Mazda 2 iz Japana, a sad nam stiže Ana iz Splita. Bok. Bok Ana, kak si? Odlično. Ovo je Petar. Petar. Bok Ivana, znači ne trebam ništa pretjerano objašnjavati, visoka, vitka, zgodna, mlada, nasmijana, idealna kandidatkinja za Mazdu 2 i mislim da će ovo moje Mazdi biti najugodnija vožnja do sad. Petar! 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 Petar, hoćeš vidjeti unutrašnjost Mazde 2? Da, naravno. Može. Ja sam ovu Mazdu malo razmazila, to jest razmazdila i naučila sam ju da kreće na komplimente. Draga Mazda, fakat si savršena, linija ti je... Evo, možeš možda čak istisnut gumbić pa... Mogu. To je to! Daj pet, hvala je. Lijep dan danas, jel da? Sunce i to. Petar! Sorry, zagledao sam se malo u... Znaš šta ti, Andreja, trebaš pokušat? Ne, šta? Doći u Split. Dobro. Da vidimo, jesu splitski frajeri isti kao i zagrebački. Daj mi reci, kad bi ti ovak birala idealnog dečka i kad bi morala izabrati između dvije opcije, da li bi ti bilo draže imati full zgodnog dečka ili full pametnog dečka? Ne, pametan, definitivno. Kod Mazde 2 ne moraš birati da li je lijepa ili pametna. Imaš jedno i drugo. Kao izvana je vidi utegnuta manekenkica i onda sjedneš i u biti je bolje da ljulja nego da žulja. A ova ne žulja, nego ljulja. Snutra malo mesnata. Kodo dizajn, kodo dizajn, kodo dizajn. Tipa Mazda je jedan od onih autiju koje kad vidiš na cesti odmah znaš iz daleka da je Mazda, jer ima taj neki prepoznatljivi dizajn. Da, mačka s tima prednji kraj, lijep i da. I kodo, mislim, to je meni full romantično. Kodo znači duša pokreta. Koliko tebi treba ovako kad izlaziš van da se središ cijela? Sad ovisi koje je godišnje doba. Ako je zima, onda znaš tu ide sve depilacija, čupanje brkova. Tamo sam to htjela reći, 3 sata. I sad ide tvoj najdraži dio i moj najdraži dio. Pokušat ćemo se bočno sparkirat. Rikvert dio znam. Pa, motaj. Ono drugo lijevo... Čekaj, bez ruku. Stali smo, meni je ovo super. Ovo je Mišo Kovač parkiranje. Ja sam digla ruke i on se sparkirao. To je to. Pa fakat ti hvala. Mi sad možemo popiti kavu. Mazdice, budi dobra kad sam te tak lijepo sparkirala. Odlično parkirano. Kažu da je najljepši make-up koji žena može nositi na sebi osmijeh, ali kad pored sebe imaš Mazdu 2, najljepši make-up koji možeš imati je upravo Mazda 2. Zato je zaslužan njezin prepoznatljivi kodo dizajn. To znači da kad negdje izađeš s Mazdom, zapravo make-up ni ne trebaš jer se svi okreću za Mazdom. Evo nas! Šta? To je to? Pa tek smo krenuli. Ti bi još? Ajmo još malo, aj moment. Ajde, znaš šta? Ajde još malo, moment. Ti si mi simpatičan, a volim vozit Mazdu, inače bi ti rekla ne, ali